Ni mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuvugisha amahanga indi ntambara itari y'amasasu ahubwo y'amagambo, raporo ndetse n'isesengura mpuzamahanga nayo yongeye kubura. Kuri uyu wa 10 Kamena 2026 nibwo umuryango Human Rights Watch wasohoye raporo ndende y'impapuro 78 yise urupfu rwari hose, ikavuga ko ifungwa ridakurikije amategeko, ubwicanyi n'ibikorwa byo kwinjiza abantu mu gisirikare ku gahato, ibikorwa uwo muryango wahuje na M23 ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Icyakora cyo ni mu masaha make cyane yakurikiyeho, kuko ni mu kanya gato cyane gashize guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yanze guceceka, ihita isohora itangazo ryihutirwa. Iri tangazo rikomeye cyane riramagana iyo raporo ishinja u Rwanda ibirego bidafitiwe ibimenyetso, kandi u Rwanda rukavuga ko irimo kubogama, gukoresha ibimenyetso bidahagije, kwirengagiza uruhare rwa Kinshasa n'imitwe iyifasha, ndetse no kugerageza kwerekana M23 na RDF nk'ikintu kimwe. Ni mu butumwa bwatanzwe n'umuvugizi wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda Rwanda u Rwanda rwavuze mu magambo yo kumvikanisha neza ko RDF atari kimwe na M23. Hari aho banditse bati RDF ntabwo ari AFC/M23. Aya magambo yahise akwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye. Ese Human Rights Watch ni iki yavuze ku guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko iyo raporo itizewe? Ni izihe ngingo u Rwanda ruvuga ko rugaragaza bijyana no kubogama kwa Human Rights Watch? Kandi se iyi ntambara y'amagambo ishobora kugira izihe ngaruka ku masezerano ya Washington ndetse no ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange? Ribo hasi handitse subscribe. Muri inkuru yacu tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'iyo raporo ya Human Rights Watch, itangazo ry'u Rwanda turabihuza, hanyuma tugana ku musozo, noneho tuze no gusoma iryo tangazo ryose noneho ijambo kurindi. Ni raporo ya Human Rights Watch yasohotse kuri uyu wa 10 Kamena, ikavuga ko yakoze iperereza ku bikorwa byabereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri iyo raporo Human Rights Watch ivuga ko hari ibikorwa birimo ifungwa ridakurikije amategeko, yicwa ry'abaturage, kwinjiza abantu mu gisirikare ku gahato, gukoresha abana mu bikorwa bya gisirikare ndetse n'ibindi byaha bitandukanye. Uyu muryango wahuje ibyo bikorwa na M23 ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ni raporo yahise ikurura impaka zikomeye kubera uburyo yibanze cyane ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no kuri M23 nivuge ku ruhande bahanganye. Ni mu gusubiza kuri iyo raporo, umuvugizi wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda Rwanda yavuze ko Human Rights Watch yakoze ikosa rikomeye cyane. Yagize ati RDF ntabwo ari AFC/M23. Makoro yavuze ko ibikorwa byose byaba bishinja M23 ko bidashobora guhita bifatwa nk'ibikorwa by'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Yashimangiye ko raporo yizewe igomba gutandukanya neza uruhare rwa buri ruhande. Ni ku ruhande rw'u Rwanda, kuvanga RDF na M23 ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko iyo raporo idakurikije ukuri kandi ko yabogamye cyane. Kimwe mu bintu byagarutsweho cyane mu itangazo ry'u Rwanda nuko Human Rights Watch ubwayo yemeye ibintu bikomeye cyane muri iyo raporo. Nkuko guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ibigaragaza, Human Rights Watch yemeye ko FARDC ikorana na FDLR, yemeye ko ubutegetsi bwa Congo butera inkunga Wazalendo ndetse na FDLR, yemeye ko FARDC nabo bafatanyije ko bakoze ibikorwa bikomeye cyane birimo ubwicanyi, gufata ku ngufu, gufata abaturage mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kubafunga ndetse no kubambura ibyabo. Ariko u Rwanda rukavuga ko nubwo ibyo byose byanditswe muri raporo, Human Rights Watch ntabwo yigeze iha uburemere bungana nubwo yahaye u Rwanda cyangwa se M23, aho bagarukaga kuri ibyo bikorwa byakozwe n'uruhande rwa leta banagaragaza uko bitahawe uburemere. Kigali ikavuga ko ibi birego ngo ni uburyo bwo kubogama ku kigero cyo hejuru. Ni mu itangazo ryayo kandi guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko Human Rights Watch yakoresheje uburyo butizewe mu gukora raporo. Yavuze ko nta bushakashatsi bufatika bwabayeho ndetse nta n'abashakashatsi ba Human Rights Watch bigeze bagera ahantu havugwa muri raporo, nta mva zigeze zicukurwa cyangwa se ngo zigaragare, nta bipimo bya gihamya byakoreshejwe, ko kandi ibirego byinshi bishingiye ku buhamya bw'abantu amazina yabo atigeze atangazwa. U Rwanda rukavuga ko ibyo bidahagije kugira ngo umuntu ashinjwe ibyaha bikomeye. Ikindi guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yanenze ni uburyo Human Rights Watch isaba ibihano ku bantu bamwe. Kigali ivuga ko ari abayobozi b'Abanyarwanda raporo yita amazina kandi igasaba ko bafatirwa ibihano, ariko nanone ibyo ngikabikora ishingiye ku buhamya budafitiye ibimenyetso cyangwa se gihamya ifatika. U Rwanda ruravuga ko nta rukiko
rwakwemera uburyo nubwo ngubwo bwose bugaragara bwo gushinja abantu, bityo ko rero bitari bikwiriye kwizerwa. Ni mu itangazo ryayo kandi nkuko tugiye gukomeza tubigarukaho, guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yongeye gushimangira ko ikibazo nyamukuru cy'umutekano kari FDLR. Yibukije ko FDLR yashinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 94, ko imaze imyaka irenga 30 ikorera ku butaka bwa Kongo, ko yishe abanyarwanda n'abanyekongo, ko yanashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rukavuga ko bidashoboka kuvuga ko ikibazo cya Kongo kiraho gutyo gusa utabanje kugaragaza uruhare rw'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR. Yorande Macron yanagarutse ku mateka ya Human Rights Watch, yibukije raporo yasohotse mu mwaka wa 2017 yavugaga ko abantu 43 bishwe mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ikaza gukora iperereza igaragaza ko bamwe mu bari baratangajwe nk'abapfuye ko bakiri bazima ndetse ko nta kibazo gihari, abandi bakaba barapfuye urupfu rusanzwe gusa. Iyo Human Rights Watch ikaba byose yari yarabibeshye muri iyo raporo. U Rwanda rukavuga ko kugeza ubu ngubu Human Rights Watch ngo ntabwo irikosora cyangwa se ngitangire gukora noneho raporo zijyanye n'ukuri. Abasesenguzi benshi baravuga ko igihe iyi raporo yasohokaga mu by'ukuri yari ifite akamaro, ariko nanone ikaba yaje ibogamira ku ruhande rumwe. Ni mu gihe nyamara yagakwiye kuba raporo igaragaza ukuri kandi ishingiye ku bimenyetso. Ni ku musozo wacu, tugana ku musozo w'iyi nkuru, u Rwanda rwavuze ko igisubizo atari raporo zibogamye cyane cyangwa se wenda ibihano. Rwavuze ko igisubizo kirimo kubahiriza amasezerano ya Washington, kurandura FDLR, ubufatanye bw'akarere, ubutabera bungana ku mpande zose, ubuhuza butabogamye. U Rwanda rukavuga ko ruzakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa barwo mu gushaka amahoro arambye. Ni mu gihe Human Rights Watch ivuga ko yakoze iperereza rigaragaza uruhare rwa M23 n'ingabo z'u Rwanda mu bikorwa bimwe byabereye mu burasirazuba bwa Kongo. Guverinoma y'u Rwanda yo iravuga ko iyo raporo yubakiye ku kubogama ibimenyetso bidahagije ndetse no kwirengagiza uruhare rwa FARDC, FDLR na Wazalendo. Urwanda Macron yabivuze neza mu magambo twatangiye tugarukaho, agaragaza ko RDF itagomba gufatwa cyo kimwe na AFC M23. Aya magambo ashobora kuba ari nayo azakomeza kuba ku isonga ry'imaka mu minsi iri imbere, kuko uko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ikomeza ni nako urugamba rw'amagambo, raporo, ibihano n'isesengura mpuzamahanga nabyo bikomeje kugenda bifata indi ntera. Kandi ikibazo gikomeye kuri ubu ngubu twavuga ko gikomeje kwibazwa na benshi ni ese amahanga azashobora kubona ukuri kubibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo butabogamye, cyangwa se buri ruhande ruzakomeza gusobanura ukuri kwarwo rushingiye ku nyungu za politiki n'umutekano. Reka noneho duterera amaso muri iyi nkuru yose yasohowe na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo turabifata nk'itangazo rya guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Batangiye bagira bati igisubizo kuri raporo ya Human Rights Watch yo kuwa 10 Kamena 2026 ni igisubizo cy'u Rwanda. Bati kuwa 10 Kamena 2026 umuryango wa Human Rights Watch wasohoye raporo y'impapuro 78 yiswe urupfu rwari hose, ifungwa rinyuranyije n'amategeko, ubwicanyi no kwinjiza abantu mu gisirikare ku gahato bikozwe na M23 n'ingabo z'u Rwanda. U Rwanda rwamaganye ibyo Human Rights Watch irushinja birimo kugira uruhare mu kwinjiza abantu mu gisirikare ku gahato, gufunga abantu binyuranyije n'amategeko, iyicarubozo, ubwicanyi ku bantu cyangwa se kwica abantu, gukoresha imirimo y'agahato cyangwa se kwinjiza abana mu gisirikare. U Rwanda kandi rwamaganye uburyo Human Rights Watch igaragaza cyangwa se igakomeza kwerekana AFC M23 na RDF nk'ikintu kimwe. Imyitwarire cyangwa se ibikorwa bishinjwa M23 ntabwo bishobora gufatwa nk'ibikorwa bya RDF. Ni muri iyi raporo Human Rights Watch ngo yemera ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC zashyigikiye imitwe yitwaje intwaro irwanya M23 harimo na FDLR yashinzwe cyangwa se igizwe ahanini n'abasize baheka u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi 94. Ubuyobozi bwa Kongo bwahaye intwaro inkunga ndetse bunahuza ibikorwa bya Wazalendo n'indi mitwe yitwaje intwaro harimo na FDLR. Inkunga ya leta ya Kongo iha iyo mitwe ngo yagize uruhare mu byaha byinshi cyane kandi bishya, ndetse inarushaho guca intege gahunda zo kubazwa inshingano. Muri iyi raporo kandi ingabo za Kongo nabo bafatanyije bakoze ibikorwa bikomeye cyane birimo ubwicanyi, gufata ku ngufu, gufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no kwambura
impunzi hafi ya Goma. Nubwo Human Rights Watch ngo yemera ibi byose, ntabwo yatanze iperereza rifatika ku kuba FARDC na FDLR cyangwa se Wazalendo barakoze ibyo byose. Ntabwo yigeze ivuga amazina y'abo bayobozi ba FARDC cyangwa se Wazalendo ngo inasabe ko bafatirwa ibihano. Yahisemo ahubwo kwibanda cyane ku Rwanda na M23 ni mu gihe inkunga Kinshasa iha imitwe ikora ibyaha yashyizwe mu rwego rw'amakuru y'inyuma gusa. Ati kubaza uruhande rumwe inshingano mu buryo bukomeye ariko nanone ugaha urundi ruhande ubwirinzi cyangwa se uburenganzira, ntabwo uko ari ugutanga ubutabera. U Rwanda rwakomeje rugira ruti nkuko Human Rights Watch isanzwe ibikora. Iyi raporo yatangaje mu mutwe wayo ko u Rwanda rufite ibyaha ariko ni mu bice by'inyongera, ikaza kwemera ko hari byinshi itigeze ikora neza cyangwa se itizeye neza. Ati ni kubijyanye no gukomeza kugaragaza iyi raporo ko yakozwe mu buryo bubi. Hari aho banditse ko ubwicanyi bwakozwe na M23 ndetse na RDF, nyamara ni mu bice by'amategeko. Raporo ivuga ko ibyo bikorwa bishobora kuba ibyaha ariko nanone ntabwo ibigaragaza mu buryo bufatika. Amashusho ya satellite yakoreshejwe nayo avuga ko hari ibimenyetso bishobora gusa n'imva, ariko Human Rights Watch ikemera ko idashobora kwemeza neza niba izo ari imva cyangwa se ari ibindi bintu bisanzwe biri ku butaka. Iyi rero ngo si inshuro ya mbere Human Rights Watch itangaza ibirego bikomeye cyane mu itangazamakuru, hanyuma amakenga cyangwa se gushidikanya ikabihisha mu gukora iyo raporo yabo cyangwa se mu kugoreka iyo raporo. Ati nta mushakashatsi wa Human Rights Watch wigeze agera aho ivuga ko izo raporo zagiye zikorerwa. Na hantu hacukuwe ngo harebwemo izo mva ntabwo bigaragara muri raporo. Nta bipimo bya gihanga cyangwa se wenda bya siyansi byigeze bikoreshwa. Raporo ubwayo yemera ko umubare wa nyawo w'abapfuye ko wagerwaho gusa ari uko imva zose zavumburwa kandi zigacukurwa. Ibyo rero ngo nta nubwo byigeze bikorwa. U Rwanda rwakomeje rugira ruti gushaka aho ayo mashusho yafatiwe cyangwa se wenda kubara abantu bari mu ikamyo hakoreshejwe ikoranabuhanga ntabwo ari ibihamya ko habayeho ubwicanyi, igitugu cyangwa se amabwiriza yaturutse ku buryo bujyana n'ubuyobozi runaka. Ati ibyaha byose byavuzwe muri raporo bishingiye ku buhamya bw'abantu, amazina yabo ntabwo yigeze atangazwa. Bamwe muri bo ni abarwanyi bashyigikiye FARDC bagiye baganirizwa. Ati ibyo rero ntabwo byari bikwiye gushyirwa muri raporo, ibintu bishobora gutuma ahubwo bavuga ko binjiye ku gahato kugira ngo babone inyungu rusange cyangwa se runaka muri iyo raporo. Ati raporo isaba ko abantu bamwe bafatirwa ibihano mpuzamahanga hashingiwe ku buhamya bw'abantu batangajwe muri iyo raporo ariko ntibatangarizwe amazina. Ati ni ku byabereye ahantu nta perereza ryigenga ryigeze rikorwa ndetse nta n'ibimenyetso bya gihanga byigeze bitangazwa. Na rukiko rwigeze rugaragaza ibimenyetso bifatika cyangwa se nta rukiko rwigeze rukora ibijyanye na raporo zifatika kandi zishingiye ku bimenyetso by'ukuri. Ati biratangaje kandi ko Human Rights Watch isaba iperereza ku byo yamaze gutangaza nk'ukuri kudashidikanywaho. U Rwanda rushingiye ku iperereza ryigenga kandi ry'umwuga rishingiye ku bimenyetso bifatika rigakorwa mu mucyo kandi hubahirizwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ati iperereza ritangaza imyanzuro mbere yo gukora iperereza ntabwo ubundi aba ari iperereza. U Rwanda rwakomeje rugira ruti abacancuro b'abanyamahanga bavugwa muri raporo mu buryo bworoheje cyane, nta gice cyihariye kibasesengura, nta busesenguzi bw'amategeko bwigeze bugaragara. Ati ndetse nta n'ibihano bo barimo gusabirwa. Ni nako byagenze kandi ngo ku ihuriro ryose rishyigikiye Kinshasa ribarizwamo FARDC, FDLR, Wazalendo, abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'indi mitwe ifatanya na Kinshasa. Ati iyi mitwe yose yakoreye mu ntambara imwe kandi ikora ibikorwa bitandukanye byagize ingaruka ku baturage b'abasivile, kandi ibyo bikorwa byose iyo mitwe yakoze ntabwo bigeze babihanirwa cyangwa se ngo babigaragaze. Human Rights Watch yahisemo kubifata nk'amakuru y'inyuma gusa, ni mu gihe u Rwanda na M23 ari byo bashyize ku isonga mu iperereza ryayo. Raporo ya Human Rights Watch ngo ntabwo yasesenguye uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yarenze ku masezerano ya Washington. Yashinje u Rwanda na M23 kubogamira
kubogamira ku ruhande rwo kubangamira amahoro ni nyuma y'ibitero byabereye muri Uvira mu Kuboza 2025, ariko nanone ntabwo yigeze ivuga ku kunenga ndetse no ku gahenge inshuro nyinshi kagiye karengwaho na Kinshasa. Ntiyavuze kandi ku kutubahiriza inshingano zirimo guhashya FDLR, gusubiza abarwanyi mu gihugu bakomokamo ndetse no gusenya inzego z'ubuyobozi za FDLR zibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Human Rights Watch ubwayo yemera ko hari impungenge z'umutekano w'u Rwanda zishingiye cyane kuri FDLR. Ijambo bivugwa ko ntirishobora guhindura amateka azwi neza. FDLR yashinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 94. Imitwe yayo imaze imyaka irenga 30 ikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yishe abanyarwanda n'abanyekongo ni mu mwaka wa 2001, yashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nyuma y'iyicwa ry'aba mukerarugendo 8 muri Bwindi harimo n'abanyamerika 2. U Rwanda rwakomeje rugira ruti Human Rights Watch yerutse kwemera ko abaturage b'abanyamurenge bahunze Uvira bari kumwe na mama 23 kubera gutinya Wazalendo. Yemeye kandi ko Wazalendo yisha abaturage b'abanyamurenge. Yemeye ko FARDC ishobora kuba ifite uruhare muri ibyo bikorwa kubera ubufatanye bwayo na Wazalendo. Nyamara ni nyuma y'ibyo byose Human Rights Watch yakoze raporo y'impapuro 78 yibanda gusa kuri mama 23 na RDF, nivuge ibyo byose yemera bikorwa n'uruhande rwa leta. Ni mu gihe FARDC, FDLR, Wazalendo, abacanco n'abandi bafatanyije na Kinshasa bo basigaye inyuma muri iyo raporo ntibashyirwe ku mpapuro zigaragara. U Rwanda rwizera ko amasezerano ya Washington ariyo nzira yizewe kurusha izindi. Aya masezerano agamije guha buri ruhande umutekano, kubaza buri wese inshingano ze no guteza imbere ubufatanye bw'akarere udasize no guteza imbere ubukungu, yewe rero no kuzana amahoro arambye ku baturage b'u Rwanda, Kongo ndetse n'akarere kose. U Rwanda muri ritangazo rwarisoje rugira ruti u Rwanda ruzakomeza kurinda umutekano warwo, gukorana n'abafatanyabikorwa mu bwizerane ndetse no gushyigikira ibisubizo byubakiye ku biganiro, ubutabera n'ukuri mu gufatanya cyangwa se n'ubufatanye.